H.Bhavan Imphal Nayani Devi na pau pajari ahanbada maru aiba pau National Highway 24 Imphal jiribam lambida driver sing khongjang changsin khibadagi hojik jiribam da punna gari chama mari phu humdoi panduna leiri Security Force na Thawal jila gi leirong thel pitrada thibo humbagi thabak chathabada yamlaba khuchukhulai sing phagatle paper leak oi amasung aranba thawong kya chathake haiduna NEET UG lising ani kunmari gi examination cancel tawkiba adu Supreme Court na yakhidre amasung World Judo Championship amasung Asian Championship da saruk yanaba Bharat ki judo team khanbada Manipur dagi sanaroi mari yaurakle National Highway 24 Imphal jiribam lambida driver singa khongjang jangsin kibadagi hojik jiribam da patrolling gi gari sing yauna punna gari chama marifu humdoi panduna leiri aikhoi gi jiribam paumina police ki pau paladuna hai ngasi numit yung mamang phawada jiribam da panduna leiriba gari sing adugi manungda LPG puba gari humfumapan thau puba gari marfudrama thoi oxygen puba gari ama amadi atai tangai phadana changba polam jing puba gari kuni thoi yauri lambi asigi phibang pai hena phatabadagi all jiribam road transport drivers union oinam long drivers union hill area drivers union khongsang amadi atai lambi asiga mari leinaba lup kaya ga kusamna duna tha asigi kuni thoidagi lambi asida gari chattana bobare lawkhibani World Hepatitis Day ga mari leinana hepatitis laina gi matangda jila gi thakta mati raije gi thakta paikaliba thabak thoram sing hanna yengsinbagi mifam ama lagliba tha hi kuntarukta lamfelda leiba family welfare training center gi conference hall da pangthok lagani hairiba mifam asida jila kudingmakta leiriba chief medical officer sing district nodal officer sing NVICP amasung state data manager singna soidana saruk yanaba state mission director state health society national health mission manipur na thokba serol amana khanghalli Security Force na Thawal jila gi leirong thel pitrada thibo humbagi thabak chathabada yamlaba khusukhlai sing phagalle police ki pauna hai phagalaba kulai sing adugi manda magazine yawa SMG carbine ama magazine yawa 9mm pistol ama magazine yauna .32 ki pistol ama 12 bore bolt action shotgun ama hand grenade tare tube launching ani detonator mari nongmai maru nifu tare amasung wireless set ama yauri amaromda Surachandpur jila gi koite village dagi su security force na pampi ani phagale hairi Mamang Jahigi July Taruktagi Thiba Kangdana Lairakhiba Mahiroi Hijam Hemanjiki Aroiba Mathau Mangam Pangong na Mahut Silaga ngasi iyu Mahaki Pokna Pamtak El Kolom Lekaida Pangthokre Imphal yari poklambi si sembinaba dabi tawduna All Kongba Road United Clubs Organization akru kona chathariba khongjang makhatana chathari masina maram oraga lambi asida chachok chachin tawriba miyamda chauna awaba mayoknare Tabiriba Pawasi H.Bhavan Imphal dagini paper leak oi amasung aranba thawong kya chathake haiduna NEET UG lising ani kunmari gi examination cancel tawkiba adu Supreme Court na yakhidre Chief Justice D.Y. Chandrachud Justice J.D. Pardiwala amasung Manoj Mishra yawa bench amana hukum asi thokibani Laibaki khwaidagi wangba court asina hai wathok aji mari lainana paper leak oiki haibagi matik chaba praman oibe yaba mazak amata phangba ngamde court asina makhatana hai amuk hana parikha thabana mahiroi lak kulumdoi henbagi academic schedule da khudong chadaba kaya thokangani National Jal Mission gi makhada laibak asi khungangi yumthong koti 15 da aphaba thaknabai sing phanghalle haukiba chahi manga asida pandam si phangba ngangkhibani English singani 18 dagi imung koti ahum henbada ising phangal lambani English singani kunmari phawi manungda laibak asigi khungangi yumthong khudingda aphaba thaknabai ising phanghanabagi pandamda mission asi English singani 18 da haudokhibani
सोशल मीडिया दा थागत पवारोल अमदा जल शक्ति मंत्री C.R. पटेल ना हाई मिशन असिना मियाम दा अफबे इसिंग पीबता नतना मखोगी हिंगबगी थाक वंखट अनबा अमहले हौजिक फावदा राज्य तरेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी अहुंगी युमथोंग खुदिंगमक्ता चादा चामा अफबे इसिंग फंगनबा ngamle मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर H.Bhavan गा यूनाइटेड किंगडम की मपाल थौरम मंत्री डेविड लेनी गा ngasi nungthil न्यू दिल्ली दा उनगनी लुचिंगबा अनि असिना ललोल इतिक ngakсел यावना तोंगान तोंगान बे इरम सिंगदा वारी सानगनी मेट डिपार्टमेंट हाइरी लाकलिबा नुमिन इनी असिदा गुजरात गोवा अमसुंग महाराष्ट्र दा अकनबा नोंग चुरबा याय अवांग नोंगचु भारत दा अखाक अराव यावना नोंग चुगनी हाइरी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा दा सु लाकलिबा नुमिन मंगानी असिदा अकनबा नोंग चुगनी अमरोमदा महाराष्ट्र की गचिरोली जिला दा लेबा खुंगंग 15 इसिंगना थुमजिनख्रे इचाव असिना थोंग अनि चेंथाख्रे अमदी लंबी सिंग चतोक चसिन यात्रे हाइरी जम्मू कश्मीर की कुपवारा जिला दंगसी टेरोरिस्ट सिंगा खुद थोंगनबदा भारत लानमी की मियोय मा सोकले टेरोरिस्ट मा लेखिद्रे लानमीना थादोरप चेरोल अमना हाई कुपवारा जिला दा टेरोरिस्ट सिंग चतोक चसिन तौरे हाइबा पाउ फंगबदगी ngarang numidangdagi जम्मू पुलिस का लोइनाना थिउबा हुंबगी थबक चथरकबनी मदुदा टेरोरिस्ट सिंग अदुना नोंमै कापसिलकपदगी भारत लानमीना सो हंदुना नोंमै कापनबदा टेरोरिस्ट अदु लेखिदबनी खा थंगबा इथियोपिया दा नोंग कन्न चुबदगी लैंडस्लाइड थोपदा मियोय चनी 19 लेखिद्रे हौजिक मपम अदुदा मी कनबा अमसुंग तेंगबांग पीबगी थबक चथरी हौखिबनिक थौकाबा नुमिता खा थंगबा इथियोपिया की जे गोपा जिला दा लैंडस्लाइड थोपदा नुपी 34 अमसुंग नुपा 195 लेखिदबनी लेबाक अदुगी प्रधानमंत्री अबी अहमद ना नुंगाइतब फोंदोकबगा लोइनाना पीबा याबा मतेंग सिंग पीगनी हाइना लाउथोखरे वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप अमसुंग एशियन चैंपियनशिप दा सरुक यानबा भारत की जूडो टीम खनबदा मणिपुर दगी सानरोय मरी यावरकले मखोय सिंग अदुदी किलोग्राम 94 की कांगलुपता ओलिविया किलोग्राम humdoy की दा बिपिलिया किलोग्राम 63 की दा वांगथोय मैतै अमसुंग किलोग्राम humdra की दा KH ताइबंगानबिनी हाइरी The Yonex Sunrise 41st Inter-District amasung humphunipan suba State Open Badminton Championship ngarang dagi DM University campus ta laiba MDA gi indoor stadium da haukhre Championship aji under 9 amasung men's open haina category ani thokna pangthokpani haudokpagi thoram aduda saruk yakhiba Pawan Mantri Thongam Biswajitna hai Manipur Badminton Association hinduna pangthokliba tournament asina hawalakliba sanarojingda anoba inot ama pibang amlagani sanak khonabana thagsi kachi lehinbata natana mayai kabani sadagi lapthok anbada chauna mateng pangli थौरमदुदा सरुक याखिबा हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजना हाई चाही अमसुंग नुपा नुपी खाइदना सानो खनबगी हाइनबी लेबना मिवै अदुगी मसा मावो फना थंबदा चाउना मतेंग पांगली थौरम अदुदा सरुक याखिबा सोशल वेलफेयर मंत्री हाइखाम दिंगोना हाई कला संस्कृति अमसुंग साना खनबना अखोइगी राज्य असि मालेमदा सक ताकली बैडमिंटन मसाना असि मणिपुरगा यामना चानाबा अमसुंग मिंगचत फंगनिंगाई ओइबा मसाना अमनि हाइनसु मंत्रीना फोंदोखी था असी कुंतरुक तगी पांगथोकदौरिबा पेरिस ओलंपिक 2024 की मांगोइनाना मालेंगबी लेबाक सिंगी सानारोय सिंग पेरिस थुंगबा हौनारे भारत की ओइना नुपी 93 यावना सानारोय 113 ना तोंगान तोंगान मसाना सिंगदा सरुक यागनी श्रीलंका की दमुलादा चाथरिबा नुपी की एशिया कप T20 की ngarang सानकिबा मैच था भारत ने नेपाल बु रन मरफुनी थोइदा माइथिबा पीदुना भारत सेमीफाइनल चंगले अरोइबदा मरुइबा पाउ अमोहना नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा ड्राइवर्स इन खोंजंग चंगसिनखिबदगी हौजिक जिरीबामदा पुन्ना गाड़ी चामा मरिफु हुमदोय पंदुना लेरी सेक्यूरिटी फोर्स ना थौबाल जिला की लैरोंग थेल पित्रदा थिबो हुमबगी थबक चाथबदा यामलबा कुसुखलाइसिंग फगतले पेपर लीक ओय अमसुंग अरानबा थवोंग कया चातके हाइदुना नीट यूजी 2024 की एग्जामिनेशन कैंसिल तौकिबा दु सुप्रीम कोर्ट याखिद्रे अमसुंग
वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप अमसुंग एशियन चैंपियनशिप सरुक यानबा भारत की जूडो टीम खनबदा मणिपुर दगी सानरोई मरी यावरकले पाउ लोइजरे।